Mnogo bitna utakmica za nas, za prolazak u drugu rundu. Osjećao se malo pritisak u vazduhu, moranja te pobjede. Najteže igrati utakmice koje su već na samom žrebu kad dobijemo grupu već unaprijed dobijene, tako da odradili smo posao onako timski i idemo dalje. Ima još dosta rezerve u igri naše reprezentacije. To je utisak nakon prva dva meča. Da li si i ti saglasan sa tim? Pa slažem se. Uigravamo se svakog dana sve bolje i bolje i svakog treninga, utakmice. Tako da ostaje nam ta posljednja utakmica protiv Čilea, da dotegnemo još sve što treba da se dotegne i u napadu i u odbrani i da onda u drugu grupu odemo onako maksimalno spremni. Šta očekuješ od duela protiv Čilea? Pobjedu, naravno. Šta možemo reći o protivniku? Pa protivnik je španski stil, dosta trčanja, dosta igre sa pivotmenom, tako da morat ćemo tu da obratimo pažnju i da odigramo naše kako znamo, nema tu problema. Meč koji treba iskoristiti i kao pripremu za glavnu rundu, tamo zaista nema lošeg protivnika. Pa tako je, imamo taj meč sa Čileom još da se uigramo, da podesimo sve što treba da se podesi, jer tamo onda postignemo na Poljake, na Slovence, na Francuze, što trošiti reći o njima, sve znamo. I za kraj da te pitam, svaki meč važan na svjetskom prvenstvu, ne samo u borbi za četvrtfinale, nego i za taj olimpijski kvalifikacioni turnir. Na kraju možda neće samo 7 timova, nego i mnogo više proći na taj olimpijski turnir. Svaki meč, svaki bod je važan. Pa svaki go je bitan, tako da idemo da dobijemo svaku utakmicu, sve što nam se pruži mi ćemo da pobedimo, tako da idemo na svaku utakmicu na pobjedu.